Hajrong itmu ka sarkar Meghalaya lang baka chnat pore puthi yo pen krek kam no da ka Meghalaya education kran nei benta ke wasikai lower primary ha ka jalla de wa soy scholar MOU wa ka mothers union ha ka khat khandedari ujun arhaja ar phausan hatura kam te ne liang ki wasikai deficit wa government LP school ha po kalama yong ka all Meghalaya primary school teachers association amsta Mega sengi demi ki cakmat wo perca ye ni itmu ke sarkar de wasdang chua kaya ki na rilom jaintia wada penman hajwai lang ba ilai rali wa iya lang hamadan jeri seleng. Kiwa kelam hakani ke sengi wa kentup ya ka visionya nong plo assistant general secretary amsta kasi dari bahasan rem joint secretary amsta u heavenly war secretary am rem unit kiwa da pensengaw ya dawa perca na jerong wa emle ki benta wam che lada pengkrek kam ya kani ke MEG wa kentup ya kam poi sapoi lanywa kiwi. Ong ki wala da perkhat do ne benta semen ki wada em chua he kam sikai kani ke MOU em kata go tang wa idaw wa mi yakun ki to wa maria chongi ki wa chimkti hadin yong ki wan daw hap ki hapo ka Meghalaya education kran I wa mut ki patany wa hadin myo de ki kalat kam wa yo ki ong haro ki wala da ka sarkar kwa go uken rong ye pure puthi da to ok perkhat ko ki wi ki lat warap biang na jorong wa thung chu ki basikai hakithaw wa thali wa ki wa yo em kam Nei liang UFC Shulai General Secretary Amsta Ongo waka Meghalaya Education Kran ka waka sarkar jalla da yasoy soskular ko waka Mothers Union haga khat khandetari ujun arhaja arpausan hatura to dei wakhut yak wasikai nei bentau ikdino ya arpau tali ki LP School chaga Mothers Union Dapen bat uwa ini to ibu ki he sarkar ka chanan education yo ya bakala ya ka sarkar ne bha wa em na perdi ki sep sarkar ki wana bar jalla ki wa hadin wa dapen kulmar taliwan kre wan ki chawi wedaw ya chruj wan parai te o kamu ya khmat u yakun percha dei bu ongu wada cha kan tha o ha ka Mothers Union we he ya luti yang o na perdi ki ar phaut legi skor le de em ki wa pensnya u percha hajrong itmu kani ke MOU do ongu wa ka arphon rutri ujun kam ki rekhot ka amsta dalai dor khat ki hau chief minister de bo por chi banai kam te ha ka pratri uni banai ka sarkar da pen sange chwa ko ya ka hukum wa da pen mi tang wo ong wanum tip wan bo da pen krek kam ki ka hai wani por we hajrong ini daw chong perkhat ki ha ka state level Usulai hawa pensengaw le hajrong ijob ila luti ke seny wada ye upen sange chwa ya ka hukum wada pen mi sarkar da pensengaw haro ya katu kan iteli kimat wa job ite to wa ka sarkar da pensange ka ya ka hukum wa pha chongi ki herta wasan phapra de wa bu unru hausnem nei te idawa ya ka aerial DA ongu hari bhoy ki wasikai da yo ki ya ka 100% we ka order da em ko ho Kani ke yakhi ke sany amsta daw pateng gole haki wi wan ki district ke jalla chua wo chim ki karai umi yakhi ha ka state level habaya deipat bat kani ke MOU kaba ke sarkar bat ke Mothers Union kila ya sany ya ka ha ka khat khandai trik jong banai jun ar hajar ar pusan hangte hapo turah dia sany Haga te keski kayi go jaman khutki ginong kai wara hia yong keturah keplan yong ki he serka ngam keno yo ke serka ngam keno yo penran ngam keno yo senyabha ngam keno itu ki minister wara hia nei keno ya ki officer yong ke education department wa mislead ki government ke jaj benru yong I khasi jantia ukhnyak kanam knyak ko wa wan ki afsar tu nalak pengklumar ki ndep ki pengklumar dalai ki cerita I heni ya dak ya prai woro ya mbenya yaki katu kani ki afsar kar ko man kita ko man sincere afsar hendrai ko katni ki afsar kamta muni wadang dep pengkedria gini I feel proud ma ong ya people mensin yong ya jo dua yo blai ong menu keria ki oni napa ki education minister men kawi tu ka do pre ka khabar urlong skiat dakaria ki go piduai pi yo blai dukat wa tengan be ngaduai pi kinong hikai wo im kai go ja heta khutki kinong hikai na khutki sendat sai ka miai
What the understanding between the department and the mothers union that they will sign the MOU, taking over, handing over the 20 government LP school to the mothers union. The chakan tha hakakat kubar le ku api. Kayi ke jing tha yang ke mothers union yang ah. Henry nga ongam phi ni bhai le nga yin ni bhai yang phi. Pen khi ke tu ke singi po tura. Dua jeng miet dayo asantli ki poster na ki tuki school arpautli we oppose MOU. Dalai go arpan rutrik ubna Jun. Dalai kam ki khot yong ka amsta wo hand over you ka memorandum your chief minister. They will put you ka deadline within 1 month time. Kayi go chia ite the lie the slang the ye andre nget pinam nget pi wa ka pratrik yang uni ubna ke sarkar the postpone ko ya ketika order komut the sengek chua ko hawa sengek ko ka session Negaro Hills ong kai i ham tho de hakini ki banar ki yong pi wa we oppose MOU mi au le cheni chuai ndre yom da pun re ge ong ki wa sarkar ri pensia phu ye ki ong pek kini postpone ye aba tem ni de boy daw pung kre kaman ko te kate daw ye perkhabi kam ke state level ko ye to kini arteli swada jok nong kate ko pen senge ye kat service kyong i nakan rupau chak san pau pra ko ad pen senge ye ka MOU ko li poyan chakani ko ong ka kong ni bikonya wai dawai ya ka area DA ko 46 and 49%. Yo kanaya ye pi apo directorate lani apo ki office STSU waro buram ge nto klam ke pi la dalai apo secretariat la de yogi perti yung FC Sulai hitung to klam serang la yogi tu ki security kitu rahya mdakne iba lai de kerti ko to de akor ko buram hawan pi gani ke rally ge yung pi la imam ongi one wo pnyo wo gi pani ka permission no DC pani ka permission no SP wo kam da kulari ka peace rally the yo man ka peace rally mem duet mem nani ki wan rahia wani de ka luti ko jai poi hini do jai we are teachers so we want to teach others the way we are teaching the student. Tadi ko chia itu, hayung yang chief minister dia wan consider jiwa rahia dia lai, dia kita ke memorandum. Dah kat do yo hidami ga orta. Tanggoman ong postpone, dia genian lada pengkerek kami dah hab yang uyaki. Koso ke jingjak ke yang itu, ya geni ke area. Haga ha. Ribhoi dem go order ini de pau yang ah. Wagi no ikai ribhoi de yo agi ko 46%. Haji sekian haduk kat ni de tau yo ai ko 49%. Wagi SDSU waro hia. Katsan teli ki SDSU ngam tip ye pi no ikai. La de kali kat ni di hikai pi. Kat wan teli ki SDSU ka state ke yong i. Ntip jandau nyau pi. Katsan teli MG naki katsan teli ki order ki wan kamu ya klami mes dikonya ni ya per order ko wi ka feedback ko angki i ka annexure 1 and annexure 2 hawalai ra ka executive committee ka katso tri yo na jun po tura
we have no knowledge about this order. There is no such an order. Ketua ke annexure 1 ke annexure 2. Ko igi pi wato yes or no here pi ya kitu ki management go man ko wi neten sakawi an go ong ha kiskol khasi to hikai garoi ha kiskol garo to hikai khasi kidong hikai ki yong I ka mo ong mis pikonya ni puram pupure sia wi to yes yes. Nga kau generous ke triopi wajing yarap yang kamis pikunya darap temen ada boni wachani aka kini yu tho ro ya bon kau le yu gam tai la rei ka jabi ni tu chut kai dehap tri nya ka kitu ko kelam ro arngot tu dehap tri nya wa kamu ongu ma mar chering jo perkhat tema na chia wam MDP kamu ujiai kini ke session ke yang ini, ngau ngayu dedap trainnya kamu sungut, arngot dapat mi pertai, searngot dang buria. Tadi you the experience capi kecak, itu. Dedap ye cemgi ke sarkar rahya, dedap ye cemgi ke stakeholders, dedap ye cemgi ke KJD STA rahya. Ite ongki. Seem that it's not too late. Rei ongi pure chwa pure. Takayi ko mi any to. How the pagi ni SDSU right here. Cepat ke directorate ya ke DE ko 49%. Napoy citai u commissioner khut u yaki. Wanda khut ki ông yaki ile le pi so phao roi le so phao khande le de ko so phao le ta ông i de chong ni ai de bo de phun ki ngai mi ông ki ba sulai le ne ni la snang le andre ông ngi ban le sa fulai ông le tre mlei le shi minus phun ne chi office ro here le no ki ngin sa le hi ngin pen stom ni ki no ngi kai to de lai ga te Andrei kini school kini ki district STSO kumpuyo ai kani katu ndadep ka arpau atrik ko ye cham chwai da ka rally yang ki district dau ku secretariat da ko all mekhalia kini jing sedang ni to district isya thu baklapi da ka ru ndadep sekasi arpau ar la da yu wam sai so ga kata te yo mi hasket dia hete yo chinai halor yang kanian mi sekawi ko dar ko ongi tu garo kari nga ongi ki we have no objections sir. We want to learn Garo, we want to teach Garo, and Garo want to learn Khasi and want to teach Khasi, but please do sanction for extra post ma penmi ki post apa kini? Kita sapang kita ke Meghalaya Education Grant. Ke Meghalaya Education Grant. Ke sorga ke kuat mempertrai kami yang ada polisi apa ke state jongi. Sisin sngeu pakata ke cimpran ke sorga mempertrai kami yang ada polisi seukumba kabiang. Kabiang nama kata kata polisi tumai apa ke state jongi. Ndai ngasmet apa ke berkata kene kemek kamla ban ai kata ke value namata ke education apa ke state jongi. Balai ngo omta ha kana kemek ke sarkar ngado ke cimpu babaro ke school nado ki divisit hado ki par ki kategoris kan penman dorki hagawe hapo kan ke scheme ni mentani divisit teachers kepada negative system ni yo ya katulop kumaya lang kinahikai government te ni kepada hang menta kan bagi dan serve yang service jongi kanam don cita Anda ni lari tayat, anda ni lai songtai,
mut kan sadon ke jingta ya kiwe pat ki ban sa sim ni sami bujli ha ka jaka jumi mungkin hap ha kan ka Meghalaya education grant tengah kan mau mensuat ki lo so mensuat jumi ki sanya ke school halaki slong halaki dong namar ki don kita ka jiyo ijga jongki ka jiyo ijga ji galang baparo ki kena lade usnra lo kente berapa ka jelaji ki de banyo kalat ban school banang ban pule ban tho kata ka de jiyo ijga jongki suki kini school kimi Kedon ke school, apa yang kini ke school? Kedon kata ke best performance joki haga result metrik, haga bagi result. Ke sorkal ke kuat ban ai, neban penseluruh ki, daga bah pandur ki keterwa ban lek ya kan negatif system, mensua. Sebab kan dia kepiang mentah ni baru ni lah yo ayah kata kabu. Rehakan nak mekpat kan pekelak kompong no. Mentah hawat ni badang ni seokumen kam kita yang ni tangi dia berkat ya kalau kiwe pat kiban simbu jigi ha jika jigi kilong kuno nyimde balong kita ki beri ko kuarha teman yang mengisi met ni dia berkat juga ko berkat kalau suwa jigi kumno kanjia hadin hapot te anuksa bon mensuwa kakamikai Kipru kenyika kum ke last option. Haba kimla belong doktor, haba kimla belong engineer, haba kimla belong dakano kadang bekam hajrong. Kile pai sang kamikai. Balik ilong ta nama kadang nomor ba? Bon sini nyi kinohika nyi sa pendik hak sorkar baka jing siuru kolang ba duna. Yatip ba kadai ka Meghalaya education grant ka baka government kala ay hangi yang ka discussion paper kumba imas dari hamnya ila batay ba nila dan ka executive committee ka ba nila long hapo rongjeng ha ka katsaw tarik ujud ka ba ki naka committee kila jet yangi ki ba ngin yang dek banya kedua lani bangin ya trikam halor ka taga discussion paper naman bahaswa jong kakatsaw tarik haka nyaw tarik ujun ladang bakla ba isa shulay ila syakhat haka sarkar banong banwan attend siya kataga consultative meeting hinray nga kulok nga smoke sa rong pada bangan ong haka ni kapol bangiyo ulida ubadan ka vision balay nga ong bumtang naman ladangiyo yung ka discussion paper lang da pudi nga smoke ladangilay hangto kan sulong yung ikabalay no namal balay ni kilampat priet bat ni kilampat pudi ya kan ni ka jing thok ka badan hangi bat habang ong kumta tharai ngan chubo ko we ka jing kali hapi ba kani kelas menta kelas lang mengilayo ya kan ni ka discussion paper ka badai na do ubnai mi te ngamtip ha ka bunai ayu ka poi pada sya school te ko we ka jing kali ka bangakwa ban bo ka pigi nok ikai pila puli ne em ya kan ni ka discussion paper Tarai kata kadai kajing jika jumpa kaba ngayon na baru ki unit kiba ngangate bangile kung ka absta but kuwi kaba ngangakwa banong hangni kalong ba habang iyo ya kinu notification na ka sarkar kasmo banganong yapi but bangan pintu yapi of hiday ban pli but pagpuli yata nang maghintip ya kajing bun ka jongka di habang ipuli naklampat puli hidray ngidan niya katang meeting kaba ni ki executive committee jong All Primary School Teachers Association tingi day benit attend niya katang meeting kaba nga ong katsaw tarik ubnay June hapo rongjeng ngidan niya ka meeting hayeng jong isa shulay kaba kaway kitkintin kaba isa iong ba ka-apsta is against the continuity for deficit teachers. But kata kadai kang shikantian kabami ina kasurjong isa shulay. But kaway rubay on, baka All Primary School Teachers Association is not only for the present teacher, it is for the future teachers. Hamta
isnga ngibi na yejong isa. But kadto nga nang siyong kali, but kita ki member. Kaway kami na ita isa, di ong yang nga ba, habakong kita yang ki existing teachers, te belay gins ko kuslay halo katang. Te kung tinong ikay nga taray wat mapigo, hins ko ka jua, hakatakupuan nga mas ko ka jua, habakong kita yang iti, what do we think about others? Mo? Hinreng, habang apoy siya iya kaya, ngapankat kung kanong yalam. But hangtang kajubab kawan yalam, kaong ba, kung kinong yalam, ngimday bantray, kang nabintang ini kinong hikay kibangidon. Ladangi bintang itray, kang nabintang ini kinong hikay kibadan. Kabat South-Ulay tali isnam lada isa sulay indan haka-abstang. Matningiin plan, hadukat ni? Nasaw en. Nginom na ang klan. Balay nga ang kumtaba, nginom na ang klan. Namar, bakidan, ki association, kibangan ng jayat kateng. Kibang nilaya net, nilaya kendo yaki, but kajuba, kabang, kajigdali, kabang kibu hanga, kalong, bang, don't you think you are late? I said, no, we are not late. What is the point of going to the government or going to the authority who have called us without knowing anything about the discussion paper? Nadangi let hang to, but nadangi mi nang to. Kajik kajubak kajongi kachulong bet yes, we agree to MEG without knowing what it is written here. Balay nga ang tungtaru, naman habang ilaya syajit, members nila syajit, hakaniga, ka committee ka jongi nilalit pa niya kendo mo yung hiya sarkar kibadan lang na sarkar kapag habang niya kendo noong sa ngiwan siya pi bangin seek your opinion and suggestion kajubab jongi ta kalong I am with the department you put me the question hangtang nilayas nga Tigipta kibaya kipaglok kibaya det lang nga kilaya pet yang namar every time habang ngilet niya kendo ki principal ngilet niya kendo ki stakeholders kawan may kajing ka discussion kabang niya discuss lang niya yo jing mut lang henry hangta pa de ibu yang akong kata kajing dili te nga ong niya isa so when I open the discussion paper and read when you read at the first time you find it's okay. But when you convert this into simple term, I find it's very contradictory and it has two meanings. Isa ipet yang but iong. That is the way we have to put it. Yung nipo ya kani kung ba kinong puliye, kin puliye ya ka. Kung no, kin shimba, kin bo ya karay jongki, haluar kami ka discussion paper. But hakita ka por, hana di marway, mas ngaw, kamin siyam nga katir, but mas ngaw sarong, bangan ong, bangadan hapo, kajing yalam jong isa syulay. Balay, bangan ong kumta, kalong, lamar ba, ipinlong yangi, what me siya kaman? Klam da tip ya ka ay ka jing mo jangka. Association ni persya kini namar kanumla kanong visible kanumla nginumla kan pengtrekam ya kini na try pi barokat ya menjo namar balayu haman pakiwe ki school kam gini rural area bon sim ni shamba hakaway pagwe ka school kalaban dan tangiwe noy kai lani arlot lani ndabon hiru laingot bakalang ke ba ladangi pendangkam na ke ba ka sarkar katmu namara ladangi pendangkam ladangi pentrikam na ke ba ka sarkar katmu bangin hakan le ya ka to formative evaluation kalang ke ba namar bangi hakan long attentive ya iwe ikina school ya ka bangin IQ grades kapag kajingong kajongki bangin IQ grades kalau ke ba namar bali way kay inom la ban mo ban piglot na ne ban long attentive lot ya paro pag dikina kamta me school nong kundong
Namar badayu hati school nong kendang pidana doki pre-primary, but kumjuru hati kelas di bahe. 1, 2, 3, 4, 5. Di kalong ke kalong no kumbak iben dan iki bankia. Yang ni ginohi kai divisit, yang ini ginohi kai LP. Nginumla dalele, but ni kumka association ni snow. Bakalong ke kebangihapan simkia, but ngilong persya. Ya kini ke order ke baka sorkar ke laai. Mat kebaar pada kindia kan keren support ke nakabenta kami ke MEG Meghalaya Education Grant. Kini pat ke baka sorkar haga jisang an suya tuwe fi kindia kumno ya ke bangi rai ya ke bangi niat ya kini ke larali. Haka beningkong apa bengilek turang ke sautrik ujung ngatlai. Ngidon ya ke meeting ya ke bangin lek support tura bangin ya perkat kumno bangin syame ke ni ke rai haka baya day ba ke ni ke MEG but ondang ha bangi laya don meeting hantai tingila ka haka tu ke meeting kila jet kat tu kat nemo di dekat ya ke committee ya ke bagan syimkhia ban wajib tip ya kini ya views Gijong ki weipat ki stakeholders. Tika dei pejan dahadian mentung in dalawan na syate ina sedang ban prekam katukan ni assistant general secretary ringkap assistant general secretary i kong bikunia nang plo bat kumju mga don katu bat saan mut na pedeng kita haru ngila jiat sa ki katukan ni banyak co-op banyak rat lang kabanginnya wat jingtip company kumno ya kabangin yo ya ke jingtip ke bapura nang bangin habangi yang persya inla ban yang akan nongrem ke baskem tio anda habangi raya lek ke kumi kamtam mis ya assistant general secretary jongi kong bikunia ila treshi tom shisha but the shisha ni layo ban ya ni kendo shibun ki stakeholder but shibun don na pleng jongi pun ki persya but kani ka MEG kadai syafang long kadai syafang bakikwa ban penlong kumilaong isa mene bakikwa ban pendo no ru ya kani ka deficit sanction post ma di pinaperkan kani mo makan ka deficit sanction post niyo shibun ki benefit nang ta padaru hindi tang kata akhiran syafang ya kabamenta kani ka MEG kam ta de yang iki present mo yang iki present kan ta ndrei ni yang nakabenta gitu ginongi kai kiban sayo kam hadin jongi namar hadin jongi ya kani ka post jongi on sa penkala no ya ka syaka MEG lada ni kloy pan ai ya ki infrastructure ke jongi ya ka jingdon jing em jong ka school ke jongi Siya ka sorkar tingin long bet ko majulong.